What? Edit. We can grow. You already show us how to grow. And now what to make you see it? Much. Đó. Cái ra bưởi. Ngoài ra bưởi. Ngoài ra đây. Cây vào rồi. Tiap suet. Saya bertuan indar. Okay, baru. Bertuan indar sih. Hey, perluan gabang. Karena perang bang ya, saya perlu ingin apa?
hindi na tayo ano ba? Sa point yan. Eh, patola. Ito yan no? Tan lam namor. Kamu sini. Ganok karkarak. Ganok karkarak. Tapuer. O kumain ka tun ko praye. Kapuga may patuan tungalen ki. Yan kakka. Belel kita ranut. Mo na ikan patula. Ay tungal sekarang kaping wakan kupran sama saya nilap. Patuan wang kumelel kasa. Kalian taling kau sabut. Wang kumelel kapna. O lapalapakan koros. Mayang patang patagun ranut. Menen kakata sainsal. Ay tungal kaun patuan ang iya. Saudu kunayo. Yan kak patuan uya. Kota toko. Kapna. Ngayon, kami ay tungal kaun Chiefin Agriculture patuan ki Irawat. Isa patuan kami elilime. Mangiti patuan. Lautan di wasay patuan yo. Ariyan siya me, kopo patuan yo. Ay biligyan ay tungal kat. Pues, ito dyan, kausap nanman, wasap kat. Ay wasay tungal nono patuan. Hari sudah baik kasali kami ay tungal kaun patuan ang iya. Kakita melil patuan. Iya iban patuan iya sapul matay manintay times. Hari nimot-nimot di men patuan tiang kiyo yaki. Kapung o kapasa mohon sapul matay program motomot yo magsalkan patuan. Nanay sa uksit men patuan pwede akin ko nang galing gingkap niya tapos matay kapun kapkap pwede sodo tapos matay ay kumain puwa ka ng gingkap ko ita ako nang galing gingkap kuya tapos matay lolo so men patuan kaki senior ang kuya boleh ang selfie o kuya Dapat na po. Pagdating ko bro, ang patuan kapagap mo. Kapung kumpi, nganak katim, kau-kawewe yang masuko mga ina. At kaya, iyo ba na ibang sa kanita siya. Kot sa maratsubay tilabalap. Kot metaman. Siya po naman gimanaman kakauntaan siya. O bil kasa-kasa na yaw taban iwa. Sa tungalan kiyan sa umawasan kakaping mansang kabaywat. Ninduan sa palmar kasandi amoy itang. Sa upan ako sampalwat sen kak tungalan ki wasakset. Kuya ki kasandin tatangkan may painir katun kasaniti mo itang. May chaptaran siya ukay patula. O apo-apol lele ranwat. Sa upan awat, sa upan na sen kak katete tuan sa palmar kubur kalangan limpa. Harkatin sinsila apa-apali tatakot o sansala poitaran. Arumeng sam monat pan apa-apali kasandin tatangkan masi saukupan na ranwat. Asamen pagi luka mana-mana ng saraw yung kaunta may koros. Kawait may koros. O siyang koros masabahan uyuya pan kubur wasakset. Engkak kasakasali linganan sa palmar limpak kalangan. Ang naman kirarmas. Melel ton kausap. Tebil pumpi. Nang sa palmar kapay. Memelel o mulat. Semen paki. Painiran kakatin kamureti yang paywat. Sa palmar kapay. Me at tungal koyak ban chirukak pen. Apalita nakat. Sa palmar inaw en mimitore. O sa palmar kalangan en miya. Niat pan kaim sakala. Iyo ba ng ranwat. Settlement pagi luga manamanan ngayon sa raw yan kak. Kalway kit pasang ni sa palmar pagol. Puama naman kit siyang kak siya ilang kipagol wat.
ko na alakan o lelawang at wasan kamay nintuan sa bol markalang sa karada oralat iwalian kit karos saka filmen pagi ngan saraw yan katore sang nan coba nang ranot siyang kan na antara kalumat kuaitan tatakan ra nilang lang kabayan at kau saun kamar kamu Jesus Christ kalang kalangan senior nintuan santime guys apa yang itu tunggalan di mantau set filmen kurang pak senior angka kuda sekeratan kosong angkatan kalangan manintai mal kubro yan kak pata kasa sa uli mulak pil pata panay-nay yung kausaran wet kayo bilmenyang ruang kasapalay tinggal kaping wow ang botay kue gran turo ran mawai sa uli ay jungal kaping o sakaratan wow bilmento kegi sa pula matahil kapnan win pumpi ran wet nakatier nan peran bulwet tatang lapa-lapakan may sirapatuan nan kentakan en pun bewet ay jumal wow bilmento kegi abulmento China me wali apa yang tatang soban nakasambalan ran kapna lapa-lapa kong mail katun kubura poyen kak walian di saumas balian dan tuon kausap melel tuon kausang o lukai kumain kasamoy kumay lang nan kausap nan man sang atapuwe lustila bao ranwet sang nger metro bilbang kaim sa kalamare ng ranwet kumail katin salatak nan kausap man ni anakan kumail bang katin anane kanip teichi o irail tegan me pinwelwel yang kit tak sewas kumail katinan kausap katinan line wet o salatak yang kasandikan mo kono en kakapolta pueki san salama magdai siya gubanaw katete ranwet kasaks so ngay bilyang kuryang mo ibo ipadawan wasa kay degi mo ranwet ay tungal kaping melaut kaping diyang kauno o ikamelele me koros kin poita nintuan kupuran kau or kalanganan kupuran ko pina labalab kumail kot nan kausap ranwet o salatak ni moto-moto alat ini gas patawan saka terala nang kamu senior kue kalian tahu di sang mek dapat sakarata o ikan patungan luka yang manakap tungalan ke mutai kat kepana patu kepana ran patungan luka yang kamu may kacing kukuray yung kacuan at pistacho sa karatama chiyang mowo nanyang chiyang ti sa karatang melel kapeng walyang chay koros pagnak chay koros ya chay kapeng melel maung sama chay kuwaj kuwagi takay chu no takay sang wasa korusya kosan tinewe rana kan melele ranwet miao tak ya chay silyang nya papna coach wasakset kuang kap kasalet kapingki tatokyo me kuleto sang wasa office laut kang kukutio leletong panay kakausap we ori kis kawewe mamentatok we songpong kay samalar uraman yo macatya kayo sang kayo rin tatok sang office laut ki kapina ini tiyatar sa pulmo kapinat kan yang api RNT
Oranti pikop kia tali kayo bilikiata plata chonta tak me chief. Nyarail eupana nambalian R&D Resource and Development. Ki tambak chay kapay kita way o rapaki yo kamao yala kapay pa. Ori oraman memia sang koros. Me konong sang style ng datok pukat and kachelap la. Kwe sainsal kamapan datok. Ong nampali chocho. Balian elk, balian chiak, balian katayan way. Bali siluwat koros datok wach epit. Or kung kapyo ko pwede ping kichail men Bombay, iutan, kachail talk. We are all farmers and fishermen. Ay makare tak chay pleo pus tatok wach pwag ya chay rataki usang untay churur ak chay lang gate malokela is chay. Menta chay silar patok chamay uch kot amyo sang WhatsApp koy mepil patrosa nanway nan Bombay ak chay nan bilyang wewe kila sa Manila umangkara tatup sa pukat kuengkak mawang way pausap aramas chay ko or kaping kalangan no chief director papna waki oraman memia puinio matang Kitti Bombay Export Association mechapiata oraman wach puegi engkak pus mata-mataon farmers engkak kachela ka aray wasan biasang maur di padian machua ori essential nan mamoron Bombay me puegi machwala so law yata mamaur mamaur na ewe panay na shit lang usang wiapan rapati to mo ay makareta pakpak wach biyawi ko lang director lang ko na mumanoraman wach masupang kakpleo kopreto tayan farmers kachucho wela pleo kopreto iray farmers kan masalam and farm pueki salar wiapan uyasang norlan masansal ng Bombay ang sauksit me on palian machwali kay sa kachay ya crafts the festivals emet chikachik or ime oraman watch me payro me ngoy pinio chief director papna kupana ko senga upipakpak sangin mo macha makatlelang aramas me hekat sipala ko ang kakuyata kachapoyo ng Bombay o pilkak leluwang at siya neighbor kan ng likin Bombay wina ko ay meso kak yan batok one shop yan kumasel kirepet nauru ari wasach met tatok wasiletor tatingkiyang department kang koros o sa pagmamayal song sawas na kumay yang me walan siya child men likika ay wasawats me iben kasala o walyan ti department koros kaping kiyang opna director chief o yung may chunta ta kung sa sansay matatak watch kwalta o sawasan learned sen sama niya la tatok touch ay wanot may walyan ti koros so yat kaping kalangan upok alam kalangan ang kawon sige men hindi kak sankal kami mga nakapo sa karbitaw
Luya men kot puyang sai ko. Ang sa ukit men patuan luke. Sapul matai kot nan win ponpi. Ang kapuya sapul mamasan ang kau. Alakanan ko mit tayo. Ichingal sa karatan kapin kapachapach. Nalagtan ko rin kau ng coach. Kuya sapul makapitun kan. Tasan-tasan to limtrok. Kuya kapayi sapul makapitun kayo kasi yung chay laras. Ngayon mayang pacuan kamela lume. Tanga kan mag-chay kayo kachin pacuan kosya me siyan kapitun apin kagachan karampa sapul machay yiyas. Isu pacuan kamela lume pulisang kan. Yang pacuan kamela lume pacosang padichay. Kuya yiyas watch. Padre yaw niya. Chay katan padre mau alisuwa. Padre yaw karus wiya nan chuko wiya petiyay pacuwa. Ak chay laramas betan ko. Lata yawasak chay pakit kachi. Kuya Pilipilo no coach bil kachi. Sa pankiyang chay. Pilipilo eu kisagis kasyong palong chay. Aran watch. Kahit ka wasak-wasak, dinilangani ko sa kulit magkapagpag naman. Chingal sa karatan kay po ni, kukuran, suksan, nagtahan natin. Kasi, wawalatan ko rin nasunahan ko. Pinaman pacuan wawan kay, sa kulit maralikan ko lang kinili ko. Kitti, lang kan karusunan waywatch. Melon man pacuan ka sa pool wawatch. Ang kupuran siya masin siya naman kalientan sa pol mama macungal tuon ko siya po siya ipelman pacuan tuon wawat pa ang kupuran senior pastor mo siya naman pastor Charlie o yung amoy sa murokan tuon mo siya mabiliyang pastor tuon na siya wawan nagi sa pun machay kaunin kan pariyaw na pasyang child rawat melit director RNT tuwal mapapali iyapan to talk watch at melit niya siyong ang uyatak program pukat po yung kak kay rata kapayin namin ang mga chay o sa pun mo yung mutyong alam kaya ako ba bilman tuwa na siya bilwawan ko sa pun machay attorney general kaner Attorney General Lysom. Ipacuan kamera kung siya sumugit ko yung office kung magit ko kausan na panay ay bilkapin ko yung piliyang katkapacho ay bilkap kalaute sa pulmachay education ng kausan. Wow nuki melan kumain ko napapali Pompey Export Association. Ito nga kapin I wish to also recognize and on behalf of Pompey express our gratitude and thanks to the government of the People's Republic of China for this very vital, critical and important partnership. Most especially our good friend here and your colleagues for providing the technical expertise and teaching us how to plant these produce. I hear a saying, I also read in a book, they say, give a man a fish, he will eat only one day. But teach a man how to fish, and he will eat fish every day. That is essentially what we're doing. Sila binagas may badyo wanda, may bangkap kaway na maso ng Pompey. Badyo wan watakata ng Tokyo o katala mabili kaniyang tutongki. Tana makumpan kachikiyang aramasaman ma'am. Aramasaman sakan ta chungalang ma'amurano che. Makumpan patakiyang angkat kasela light. Aramasaman chungalang ma'am broncos. Pampi light yan.
Ay mo man uya ben tatok may pacuan capiatar o ikiyag. Mela director na RNT. Wani yan show me ipacuan munti to santi na nopis rana kay Muria. Queen watch para kaya na nopis. Pero chapin kaway takasanata may pacuan ng ride me. Ikapungki China project farm uya upon. Dimen rin nala kami ray uya pulangas o pacuan pesang ng community. Kaya ten o nga ang miya greenhouse ren renkak pacuan ta tubuso o paint pesel daw bil pataki yang chun ko usano mo manaray ta na pali wan chu area sector pacuan kapungki department na RNT director okay chungal dagdag renkak tulaw ya o bil pacuan kapungki paluwa sa pilang cungal kayo o uya pen na matawag ito. Totoo ko, Mets. Totoo ko sa pansantin ng kusa. Kung ikamel, totoo ko yung makintosan tato tsipsang ng kusan. Nagpaninin kaya dahil sa kak mimiya at patsuwalegos worry. Kakatsa rain. Ma, kapurmen na paint pisir yung uwiya. Kung sa'yo mangi ya. Magkitalaban totok. Government can paint planeta o Philippine menwiya. Ria, wan totok ko. Talilaut, susupuy. Kareta, anay chungal, sapol machayin way. Ay menagis wakit. Mata-mata uya pen totok. Nayeyan government puko, sawas, kawait, ropata. Dami paan ka kan kamangayla totokin ng kusa. Nataan patunutuan na chupil siyang chikan. Uy menan pilteate. Me susocho bacho-bachoan men wukitala mo man chan men pompe ya uya. Sapat. Inonten uyapen sa pul machail sa pasap. Kunengan pacho-pacho niya. Di mo kuneng challenge. Tosan kaya child totok nan siya. Dami sa insan mo child. Iran kapachapat mo. Challenge ka kaya nga. Ay masayin sana sa mga nakapo. Alangan nun komoy. Mujungal sa karata yun point. Hit the mark. Uyap ng totoo. Ipachawan kamelal Masakan mo mong project at bahan pachanan kusan niyo. Pachakan no apali ni melad. Paano ng puwita. Napambil ka kaleta. Iwo penay temen naman pangkak pay nilang yatan na. Yesaya tami kap menuya. Men pain choro la yata ichu. Ichu aliw. Kung ngay ichu al sun penay na nakapam. Dimen songin mata-matawan miyo ang purpose. Pwet kapachayang sa Puliman Coast Project Watch. Angkak miya ni ew kisun penay na ichu. Ay. Pero mga purpose ang nantunpay. Mata-matawan totoo kong watch. Ang child ka, kabara-bara kayo, kamel na miya. The availability, the miya tasang ng wachu ka, pukats ka, pachakats. Nintuwa na child pan, kapatsapan na koru siya ptaki pumpi. Kung child pachuwan tamin, minway ka kung pachuwan. Supply, the supply side. Ay mangi. Child, suchaan. Wanchu ka pukats. Ngay, kayo tayo, yung galap chungal. Tama yung galap chungal sin uchupoy, sin mai, sin sawa. Mo, kahit ang kalap, palilaw ito na iso. Pali chiki-chiki na iso, kubur mat. Palilaw ito na iso. Ichikita yung chungal na sinray iso, pilaw. Daradalawat, di may kayo yuki. Main ko. Chaya nanan nanti yung wukit ko para chaya. Cepita kapuredo tame utan ka chaya, utan ka chaya. Cepre chaya kapan noon. O kapuredo yang chaya cuma seri. Yang kayaan ni pinray. Kung chaya lente pun natata. Magchay pan pacho urong atam wala so pam pitolong.
Diba ang kakacem, apple and rice mi. Area sainsan, makit kay buyawi. Mela na nansun po ito. Pacuan rong, makit sotunon, pumaw. Naramas chang penunusto waka pet kit and rice. Wanangan sotu buyawi. Pumpay shop mau. Pumpay shop katay. Ichol na sa mga nan puel-puel. Ay may mentatu. Nailan Pumpay Export Association. Amay chungal sa pul mamay chow yang nantatawat ka nininilap mel. Kachong kamela na may kumain tao yan ang pungan. Aramas government kawkawit yamuman naman pan kakan. Uyata wanchu kapukat ko yang kak nachiki. Tapil mau sa mo pilkak kata. Maong sa kan me. Tatok pukat. Uwi tatok tan tatok kasantiyo magchay sa pulman kita win Pumpay. Masyakatan kin patron why food security. Na weweki and kak miya saka child a child chungal kona ta child anshu korus. Bepain ka child pereta. Pura lang pwede masola supan pachoto. Ak child te changa stowa kan og child pete kisin tubusupan sinchangkan magin pachola. Child chungalan kita sa pulman ko poren salat. Food security. Kahit ikin, wang chukaya ka. Anahanap pachunan matamataw, anahanap pachunan lamalam. Pero lamalam, matamataw, mapaan kaway taman naman ka child yang insuno kita. Uyang ichon lam na ako nan puil. Na may saboy sin shop, ay nanchiyang, eksin panay chiga ang patukuti. Tama sa kayuyo kinan. Tama utan uta ka child. Nay, uts. O may sinsawa mga. E jungal sinsawa po. Ima kayo dar woods mga. Ay may pang kanangat. O ima ka kasya. Makrep o siyang chikan mapilmawang wasa nandun ba mo eh. Ako ang pilkanangat eh. Chahit kapachayang tama mo. Kung pilka kuyaksen sa pulmachayit. Kasapasap. Sapasap hap melal. Ang kakuyak siya, tamag kahit pang kakan. Sa pulumaniki, paniyan sume, kay palalanan, sakan, tachungal ito konatse, an miye ansukarus. Nariwan mo macamad, may men kapachayang, tamag kahit kanarawo, choy, nempilyo kapurang ay chungal kapit. Meron chun kusyan, sa pun mamaylo chuchong, pracho ko, hindi na nanahanap ng meron. Melap, may kusunod yung atak. Mahal ka sin kaway, trial kan mapapan. Kung kumain kan mapapalit ito awad. May bil pacuan rong, kawait kan mabin pacuan. Sang rin brown director. O pilsang rin rice o pala kan magrusa. Kung kawait po ko mapaan ka kan paspena. O aleta sa ito kan kapita. O kagat sa aleta kapuya pacapat. Aimat. Dahil sa pulman ko kapit. Kasang wat sang sale. Uy patong kamera sang nipagbagnolo. Ime paan uyawi. Sa bahan patuan nansiyang sang wat ang chochola ng kusan ka. Itakipong. Pilmaw sang mo. Ang bilka kaleta uyok sin panay na ichik-ichik. Ren kapil tuyang o chungalan kita sa angwits. Ma sutsaka kaleta sa wat apin kotok yata. Kaita uyawi government and uyang chay song. Kumangay, ipatuon kami rin na mau menurin na itong asuntanili, ay pang uyawan na ikakarosan. Ipara pagis sawas, masotsa, ay pang ping kotoki yun. Kaya tinukot siya, kapoy kamawi, ay itong asuntanili. Kung mamemorin asuntanili itong tan, mau, ha, dupuan mau pang ping kakasyan, purpose ang tiyalap sa nankusan. Nankusan, pang ping kakaluway yung siya. Narinig tatok. Pan mau sang aja simpanay ni chik-chik. Pacutan ng kusan. Upit pacola. Kupe. Wen Pumpay. Ay sa karata mo may kakapatyan. Septikasyon pala. Ito nga kapon. Ang parusi. Kailangan ko.
Kamsala tagluwan. May tayo. Kailangan din kami na mahal ko pula ikut patulong ng sa pamatay program o mahal ko pula kapnabil katin ko pula o iman patuwalo kayang kami sinaran isip sangkap tungalan ko sa bulman yan. Kailangan tayo may katin ko pura siya rin kung uyawi nintuan medan me capu ite non warita tok yung masenera ikini titi sebenarnya katin masenir kunangan titi siya rin kau no peng yang pati kuyaki masen kan saya rata PEA Tapos pag-export, amin ko ng pang-sumaw, tingkak pinsansel. Ya NPA port, dami yung pinsansel kita. Kailangan ka na. Kupur mau, pulap tengah pinsansel. Tingkak kaleta yan kakiyang patyang mentace, kamu kedun masan ya. Muniban paruan tula yen patyang ace sakartaan wawakan misalnya salir ngedel tabunan kebenak sakartaan wawakan kapertong osaksiat itu wawakan perungun kebenak wawang nuki senior pastor wan paran Washington waw tururan tuke director Pustika AG Chief Menwau lagi non kusana me ikat paruan no ya pasana pen tumaray dog dapat penangan lampoy may tuwa wa toror en piltok ulipan government in China mau nak irayakan korus na wiyakiyew patiang kapena mau nak tahu sampel I parota ujurian parunan program mereka tu kupura ninduni paruan ansumau waki PEA tapon banyak sport yang pertanan sakaratan termasin kan ay nagit ina akische katela pa ya NPA ya ulo ya kesampal pe mamiya kar betul kesampal pe ikabeng ko pengko na masa nier kesampal pe role me PA play nan melel project kan me I sensala pe me chaptar wasat na shuman de mafruk nikel tabiata yang alpenin PA mata-mata me irailakan kawata PEA Tatuan Banyak Sport Association bahasan sang ni mata-mata siya kacela pa tatokan mat medan sumatakan bahasan sang irail sumatakan medan irailakan makinapa pali wansa kutua tumekan mepalilaw tinirail re bayak sang mat bagi karbe ni arail kun otoki putawarailo wanarail kang koros son arpang gunut tulung akin payak pasabis mayay anan pentup sumber patok tiba mecoco paruan mer nang sumber kan paruan la rail tupsukan Rai cuma tupsukan mistowa kan dan market kan akak elepen tamer paruan lamer point neskila apa laur kapur kan stowa kan koros kan setelah kali eta ber terlar rai
Ay merakan uyar kan kapre dua kau wala mal. Me ireu kan eletare discouraged. Te sola inangan kotok kami. Ai karpel me pada tahun piye yan cipta. Piye Bombay Export Association kokota ni wuya non-profit you. Wuya non-profit pueki and showshe farmers kan sumach kan nechkila wansap kan nuwan puina lekan suitable non kalomat putamar paruan yang nan wansap kan main yoralap tama bi song and song facilitate showshe sumach kan nechkila wansap nuwan pui yu me irailakan me ban ut pain ban men pain sang koros papi yesu ban non kalau tela paineu pueki non profit to awan di mamparonengo and kakache cover operation cost aime I kapungi ngai showman te piliang coba ta association with ikamele me abilituan ini encouragement over now changnan association yuma kebina director chief kajin kupuratar kutumatar yang kamele mereka yang shawat but tamak cai song kaiten cai kawata di pun keterlasan wan siapa kan tuan tu sure tamak pi song and shawasi rai song kan Nechkila luwan wan shop marapan menechkila berater lu shop te jola men patok piye and piye tok songan irai somatakan katayawi wanarai kak koros wan mereka patok itu koros piye ni rai bang ko proporki me chongoros merbatukti chongoros merban chkila tan chila po wasakan merban luye sila chkila piye banu tukata chong kata rila lipi ri matamataw me pasan sang piye I matamataw me kabina director chief bikin kubura tahu tumata to sitar kami rin me ranwat Uya puitan, uya kayun puitan pelatang tu. Ni asyik saya tabul men kena Cairo, irai semua tu. Aimat kena. Mi, motomot mi men patki yang kompetin kubura kalangan perung yang muda ini kak yang padu. Bet mi men yang paduan pun. Ini kak cair cek tapi pun tak ekspor terus. Kalangan kena kalangan main ko. Tangga kiran kapat-kapat, pergi walau kasaletaria dan panduwaja pukok. Itu mensakar kita metame. Ngayo kampan kita paiway me round director ko suka apa liyo palicekan tangkakan sawas. Sebanut rup yang momen acait pan kakan apali wan sapu kat suci right yang macam meja pilal wan chuka maya me wai kan pacuan food processing mesinnya uta wiya pento Tokyo magcai pangka kan wiya po kapay buka cante wala man area inin pil para kiyan tama Bombay Export Association busong wiya ibin kang ngego Bombay Export Association po yang may wiya NGO may pilyang group o may bilgak secure may tsukaliw machine we have been to talk the bangkak preserve apapukat package value added wente wala mal may mangi nan rack
Bali lautun wan chuka. Ikamel kun wala man. May 100% mo yung walisip. Sabi ka sa laut siya. Hari sapon macay coal, chay sa macay totok. Iyam mo man na chay pan ka kan uyata uyapin totok yu. Dami tan wala man der wala. Macay lang ka. Kapil percent may sa chay ka pilapalipan kachoy yung nan plastic package. Kachuan diyan nan freezer po ka miya o aramas ka na chikita. Ma simpanay chikita ka patudiyang na nice. Pansion sutsumay amia mai. May mata-matao nag-jailan. So, kukupuroy yan. So, jay right diyan nga government and we have the next level. May yung prone pansong and nice. And miya, at jay wasan processing you po and kap. Aleta, one shop parusia. O, convert ang nisong uyabe yung may bangkal. Kasi karay-raya lang. Mawon one shop. May men sa karikita, even men kong ngayon kumay, may siyong group. Grants. Pay and apply grant. Kamel na food security po yung iya sa ipil. Connect ang rusun mo. Chance na let grant ang siyong totoo po kayo. Yun lang. Ayun, may mga kapatsayo. Kailangan. Ay, masan sa karata. Time sa matay, masan kan sa karatakan. O drivean kat lang na. Utakan kamag sa ikat ko pa nakan. Tana, first harvest. Yes.